mayam krumjani fake news ki manhunda mayam taram noksari democracy sarpa laipaga mada election habasi aduki mating maroi election habis the maroi ba singsi ki manungda tongan ba stakeholders sing manungda vote hada gada ba mayam voters sing sisu khwaidi ki maroi hariba voters sing asina hena electoral election ki matang hena khangba electoral literacy ki matang hena khangba madi participation ki matang da hena saruk yana thabak toba gamna electoral literacy and participation haiba topic sida kana nabuk da impact news ki studio the election bidi pase aiga hack thangna election bidi as Daulat Khan joint chief electoral officer Manipuri ahamda Daulat Khan matram noksari adu ani supa guest election bidi ba Ramananda Nongmeikapam joint CEO chief electoral officer joint chief electoral officer ni Ramananda matram noksari point si khoi si matang da government of India aduga ECID su tongan tom notification mayam su thokre ai ahamda Daulat lak sage adubu thoi bising si mayam na hena paksan khangdaba haidi paper da aduga television da tongan tongan social media platform sin da mayam hairaga su khangdaba khara su tum yauri haitare hena khangna nabagi pandam da akoi gi CEO gi site gi ECI site gi sing electoral college sing gi maikai gi tongan ba literacy program mayam paikhali ngasi maksu hotel classic grand da electoral literacy matang da akoi gi electoral literacy club haina sing gi wakal lon da tongan mayam da anoba voter sing da ariba na thaba anoba sahi tarani panyo de attend tawdriba voter sing da sumayam khangna nabi ofam ma pukhalagli adu masida tongan political party amadi tongan mioi tongan stakeholders sing saruk yaba aduga masi maru oibani na lorakanda masida khoina live hangjani wafam di electoral literacy haiba point sida handaki anoba hana lakpadagi hoji hoji chadani ba revision matam gi hongai ba khoi gi reform torising se kadai bhogda mamang sahidagi hoji bhogda karai bhogda reform torbe haiba wahang duni ramai thamini sim tang hida electoral literacy habagi khoi gi khongjan sida sweep and khoi systematic voters education and electoral participation and khoi election commission of India gi makhada instruction makhada khoi campaign nama yamna intensified campaign nama khoi mamang election handak tawriba khoi gi state assembly election 2022 sigi mamang dagi yam kanna chathajarakli aduga hojik election loikhra matung da so even during non election period da so hojik ki hariba systematic voter education and electoral participation haiba sigi program sigi makhata na akhoi political parties sing da so akhoi adum so makhoi da so regular meetings tawraga makhoi da dum time to time whatever information comes akhoi dum update tawjai makhoi share tawjai adagi plus mayam ubirang mani chathokpa matamda khoigi highways manak strategic location khuding makta khoigi election gi posters mayam ma hoardings mayam ma khoigi no voter to be left out, no voter to be left behind, electoral roll da eligible voter ama phawa chithan andhadana mingchan nabigi damakta then plus khoigi soina rabi chini naw sing so accessible election na kana gumba mi ma khoigi PWD khoi persons with disability na haribi chini naw sing kana gumba mi ma mahakna electoral role se da chanbagi damakta adu so facilitate tawnabagi damakta khoi adu gumba hojikti multiple media leire se harabada print media, electronic media, then khoigi social media as a platform. We have been actively engaged in promoting all these informations. Election ga amadi electoral role ga mari leinana khoi na chathariba kari sing se adagi voters sing na kari service avail to we abage have se khoi social media khoi CEO gi handle khoi Facebook page leijai CEO Manipur gi Twitter handle lei Instagram lei khoi adagi YouTube channels me amamada khoi harib information loina share tawjai aduga masida sunatana anoba instruction nama hojik Directorate of Education gi amakhogi website leiriba khoi department sing gi website leijai mai magi tongan ba government gi department leiri sing se si sida Directorate of Education gi website te su voters sing na makhoina easily apply to we anana ba link ama pp na ba khoina already igre aduga mahak director na so show torame ngasi gi meeting da ngasi gi workshop to the meeting tor show torame that khoi adu athuba matam da hapane na sida election gi main pandam si karino ha matam da hojik somna su pan bi khreng sai akhoi gi han na chal level voter sing nataba nau na hogalakli voter handak election commission of India gi makhada han na qualifying date amakhak oiramani 1/1/2023 haira se akhoi hojik special summary revision November 9 dagi hausi se si 1/1/2023 da chahi 19 surakpa adugu mamioi singa apply to wi abagini adubu hasi hanagi process to the leramani hojikti kamain tawgeda
था दी मरी ताकक मरी रख थोकना मी से मिंगसन में यारी हो सकती से फॉर एग्जांपल जनवरी दा सही तरह निपान सुरक को दसु then April की तांग अमा फाउदा सही तरह निपान सुरक को दसु then अखोई की जुलाई की तांग अमा दा सही तरह निपान सुरक पा then October की तांग अमा दा सही तरह निपान सुरक पा हाई रे डेट सिंग से दा सही तरह निपान सुरक लगा सु they can apply for inclusion in the electoral roll music मोय apply तो भी आ रही है form 6 through दा अदुगा सीजो apply तो सीजो कमाई तो गेदा कोई BLO की through दा apply तो भी है BLO दा गरुदा app न मोय already download तोरगे ले रबनी अदुगा मदद याम easily apply तो भी है मदद की से है नी easier way दा object ती कोई mobile android phone पायर ngakani loina across all generations khoi loina si paini aduna mobile da khoina khoi play store da ki voter helpline app na ma download toraga irai line na ai mobile se da ki ai include to we ai ai chahiri tarani pan suraba amadi sugadabu leiragadi near future da mathang chahida hairi bang sai date sing da sugadabu leiri irai line na da apply to we ai voter mo ina bagi da makta khoi gi ECI ने पीरिब इंस्ट्रक्शन से की मखादा दरकार लेरिबा अखोई की क्राइटेरिया से नहीं खतनी जस्ट इंडियन सिटीजन नमो एकदम नहीं इंडियन सिटीजन नमना वोटर होगी हारगदी नसाई माना वोटर होगी हारिबा मफम जुदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होइबा मा देन मा सही तरह निपान सुबो होइबा अमा अनि से खतनी अदु सिगे अवेयरनेस से अखोइना अखोई मीडिया अखोई स्टेट आइकन सिंग लई अखोई स्टेट आइकन सिंग मागी फील्ड ऑलरेडी यामने हेना हेंथोई सिंग थोइना अखोई अचीव तौरब मियो सिंग दुसु मखोइनसु अखोई हारिबा इलेक्शन की अमदी इलेक्टोरल लिटरेसी की मैसेज से कैरी फॉरवर्ड तौबी अखोई प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दसु सिगी मैसेजेस सिंग से अखोई स्प्रेड तौजे प्लस सोशल मीडिया के अखोई सीईओ हैंडल सिंग दा मैम फॉलो तौबिरदी राइ लाइन फंगबनी अदुना सिगी यामना पाक सन्ना अखोइना मैम दा रीच आउट तौननबा अदगी ngasimak अखोइना क्लासिक ग्रांडे दा वन डे स्टेट लेवल वर्कशॉप ऑन इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स न हारिदो ngasai स्कूल समदि कॉलेजेस सिंग दा इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ता हाइसी सही तरा मरी दगिना सही कुनमाथोय फाउद लेबा स्कूल दना सही तरा मरी दगिना तरा तरेत फाउ कॉलेजेस समदि यूनिवर्सिटी सिंग दना तरा निपान दगिना कुनमाथोय फाउ हाइरिब स्टूडेंट सिंग से दे शुड बी पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब हाइबने नाउ अदोइदी सही तरा मरी हाइदे कोई क्लास 9 दगिनी सही तरा मंगा फारक न क्लास 10 यौनी देन तरा तरुक तरा त्रेट न कोई 11 12 के दोई स्टेज दुनी नाउ मखोई सिंग सिदि अमरोम ददी सही तरा निपान सुद्रगदी मोदी वोटर ओइबिदी याद्री बट स्टिल मखोई प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर वोटर सिंग अदना मखोइना सही तरा मरी सुबदा क्लास 9 कारक मतमदा मखोइना आईसी अना हयें चाही तरा निपान सुरक्प मतमदा करम हाइना आई करम फॉर्म थाजिल्लगा नत्रगा करम मेथड अडॉप्ट तौरगा ऐसे इलेक्टोरल रोल चनगनी हाबदो मा खंगकदोइनी अदो इतागदी अदगी अदो खक्तसु नतना मा करमाइना इलेक्टोरल रोल दा मिंग चनगनी हाबदो नतना आई हयें चावरक्लगा आईगी इसागी वोट से कयागी मतिक एवरी वोट काउंट्स हाबदो आई माय वोट मैटर्स हाबदो आईगी वोट से कयागी मतिक दरकार लेगे अखोगी डेमोक्रेसी से चौखटनबगी दमकता अमदी अखोगी अफब सरकार अमा पुरकनबगी दमकता आईगी वोट से कयागी मतिक दरकार लेगे हायसे नसागी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब सिदा नोडल ऑफिसर अमा यावरगा मखोई मसेन अंगांग मसेन मखोई स्टूडेंट्स मसेन मोय डिबेट तौनदोइनी खननैनदोइनी अदुना नसागी यामना पिकलिंगै सही नौरिंगैदकी मखोइना अफब वैल्यूज आई हयें चावरगा वोटर अमा ओरको मतमदा ऐसे अतोप मीना लैब याबा पिसाना पीरगा नत्रगा किहन खंगलगा आई वोट थाथन बे याबा अदुगुम मियोय अमा ओइरोइदोइनेबा मदुना अखोइना हजिक दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मखादा अखोइना टारगेट तौरिसि करिनो हाबदा यंग पॉपुलेशन सिंग से अखोइ हयें मोइना चावरकब मतमदा मखोइसि यामना इन्फॉर्म ओइबा एम्पावर्ड ओइबा अदुगुम वोटर अमा ओइहनबा प्लस मीना इन्फ्लुएंस तौरगा मंगोंदा मागी वोट से करी थाददबा मसाना मसागी फ्री कंसियंस ता आई अकी खंग लेतना अइना चुम्मी हाइबा लेबाक सिबु अफबा अमदी अचुम्ब लंबीदा अखोगी डायरेक्शन दा पुबीगदबा अदुगुंबा मियोय मान थाजजबा मियोयदा आई अतोपक इन्फ्लुएंस अमत याउदना आई वोट थादनी हाबदो अदुगुंबा फीलिंग दो अदु इन्फ्यूज तौननबगी दमक्तनी अखोइना इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब कान तौरिसे अना अखोई सिगी रिपोर्ट सी अखोई सिगी कैंपेन सी याम कन्ना पाइखली हौजिकसु कनागुम अदगी प्लस ngasai करम हाइना हौजिकी अंगांग सिंगसिना आई सेकेंड राउंड तम लाक्से हाइतर याम फजक हाइतर हामदा लोय हाइदो खितारी मतंगी अमु खंगिंग मयाम सि याम लैरि बिन मतम सि याम लिमिटेड ओइबिन हाइतर एलेक्टोरल समरी डिवीजन नि मतंग पंदिग्रे देन
voter sing da hai tar na hawari voter san ri sahi tar ni pan voter chalo hai bani sahi tar ni pan ma mang ni vote hada bi re to bu sahi tara tare yogi tar gati sahi ni tar ni pan ki sankhya lakpa da koi quarter mari hai tare 1st January 1st April 1st June ni ko and 1st October July and 1st October hai quarter mari sita sahi tar ni pan yog tar gati da ida voter san bi yana nabi lambi mayam le lambi sing du app mobile app akhoi gi voter helpline app na sing ba to tongan ba akhoi gi kano hai tare district election official officer su madu gi format mayam su le ngai Ramananda mulak sake qualifying date si hojiki apply to doisi sahi 14 suba dagi hai ba voter gi literacy hai tar mayam ji khang ba yana na voter election literacy club pau ba campaign to ri hojiki campaign ni saru mo ena tare mass campaign then akhoi gi media su campaign satari adu bu swai da public sta interest si lai ta loi lai ri bani lai bi sanga do lambel ji khang da ba tare sa app ma pan bi re adu ga akhoi gi district election official site ta natraga kari mo office mai thokin da ga election ge bari lai na ba ai voter san hai ta apply to no lambi je karamai pur kani have a point 14 years natraga 17 years sama sai 17 years ki ada ma ta no dan pandir mu Ramananda okay yam phazaba wa ni to hang bi se aidi eligible oiba haitare mayam laidi laiba aduga kamaina sangadagi khangdaba adugumba si leirmoi haninga leite even though CEO office ki maigai dagi aduga ECI gi maigai dagi tongan step mayam paikhat lagasu khogi khoina reach out to ngamdaba sudum leiramba sudum yai aduna eligibility oizaba pota chanba yaraba miyoi Sandaba lay Hibasimadi, Akogi Tatana, support Torga dum lay, and the Kamina Sangadagi Kang the Mayamasu, dum Lerambay, Adug the Magtani, Kona Silak Sarisisu, Aduga, CEO of Fiski Maki, get one to one step Mayama, Kona Pakapa Husariba, the Nasing Simax, Kogi Electoral Literacy Club kind, Kogi young voters in Japon capture Tonova, Kogi electoral process, the Pusinava Honazariba, and the voters in the education P. Binaching Basing Siakona, Pakatariba Kuntang Sing Barakta, Amani. Ahanbada Kogi Kamaina, Kogi apply to the gay Hibasiki. Mangoina na ina thamjaningba wafam amakhakti koigi mayamgi knowledge oinana ba koigi electoral role same ba haibasi koigi election commission of India gi constitutional mandate haitare constitutional pi ba aduma makhalgi mandate to election commission of India da lei karino har kan da basically koigi preparation of electoral role phajana same ba aduga election conduct tawba masini maroina koigi election commission of India gi constitutional mandate haitare aduna ECI gi supervision amasung magi direction makhada khogi election gi khogi authorities gi khoi state di CEO natra ko chief electoral officer Manipur khoi Manipur gi ona smaina CEO haibasi khogi state khudimak ta loinak lai CEO gi makha sida khogi laiba concern khoi district khudimak ki district khogi DC sing si maroina khoina district election officer haidane assign tawi adugi makha tarakpuda khogi electoral registration officer samsamna ERO haina mayamna hainaba adugu makalgi officer ma lay sigi makha tarakpada ERO dubu assist tawnaba khogi assistant electoral registration officer samsamna ERO haidana khangnaba officer sing sulai aduga field level da haitare field gi level booth level da laiba khogi tongan ba government state government gi officials ing oibiyai anganwadi worker oibiyai or any other department gi oja sing oibasu yai makoi sing se koina booth level officer haidana BLO haidana polling station kudi makta khallaga lai aduna masini khogi election gi khogi hierarchy se smai tawe state ta haragana koi CEO adagi DEO matang de ERO AERO aduga booth level officer BLO haidana laise aduna hajiksi revision haibasi kamai tawgeda khogi electoral role sem haibasi revision sigi process sigi matungina tawe revision si chahi khudingi tawi hanagi leizaba existing electoral role si draft oina phongaga revision haiba exercise asi hawe handak chahi gi oina khogi November gi tang 8 da khogi hanagi leizari ba existing electoral role je khoina draft oina phongdoe draft haibasi corrections mayama tawba ya bi room laiduini anoba hapsan ba ya duini adagi hajik khoi se mayum pan graba natraga mayum hongraba natraga laikhidaba yarogadi madusu electoral rig lakthokpana chingba singse doi mux tawba ya duini ana high by exercise asi ekoina November gi tang 8 da electoral roll draft electoral je phongaba matungda ekoigi December gi tang khogi nipan phawgi manungda ngasagi hapchaningba lakthokningba correction tawningba na chingba singsi ekoina election commission of India na pirakpa schedule gi matugina masi ekoina Manipur gi mafam khudimakta ekoina pangthok sagadoine aduga hariba ekoigi schedule sigi manungda form thazin basi khogi kenosi form 6 haibase khogi kanagumba any khogi sei hajik tamodol na chapan bikiba sei 15 surba aduga
हाइबा मफमदुदा मासी ऑर्डिनरी रेजिडेंट मा ओइरबा अदुगुंबा इंडियन सिटीजन अदुना सागी वोटर चनगे हारगदि फॉर्म नंबर 6 असि मेनगदोइनेबा अदुगा करियुंबा इलेक्टोरल रोल दगी मिंगसि लपथोके कथटके हारगदि सागी फॉर्म 7 असि मेनगदोइनेबा अदुगा फॉर्म नंबर 8 सिना ngसागी आइगी मिंग नत्रगा आइगी लाइफम नत्रगा आइगी डेट ऑफ बर्थ नत्रगा आइगी अपोकपगी मिंग नसिंगबा लानबा यावरगदि मदु फॉर्म नंबर 8 ते अप्लाई तौरगा करेक्शन तौगदोइनेबा फॉर्म 8 सि हानगी दगी खरे हेना चौथोखरे हानदी अखोई फॉर्म 6 से अखोगी होंग युम होंगबसे युम होंगबा हाइबसी within the same assembly constituency OBI or outside the constituency OBI masi hanadi form 6 ta tawrame madu handak ta gidi masi form number 8 ta tawrane ba aduga amuksu khoigi kanagumba kharana khoigi agi epic card mangiba natraga epic card semdok ningba nongna apply tawningba leragadi adusu form number 8 ta tawrane ba hanadi madu form number 001 haidana ma lerami adu ta tawrame aduna form number 8 si khoigi correction tawba yum hongba within the same khoi kendra OBI or kendra to pata chakhe OBI hari basing si phone number 8 ta tawi aduga phone number 8 si khoi kana gumba khoi persons with disability lairagadi khoi nama soiraba khoi voter singna aigi electoral roll da IJ PWD ona mark tawbiu haidana tawbigi request su tawbiyai and haiba maruina form 6 form 7 form 8 sing si yamna maruiba form singni aduga amendment handak si nong tawbani form sing se kamaina thajangadage haibagi matang si तमोन जो हंगबीरे बको हंगदुनी मसी मरोइना अखोगी ऑनलाइन अदुगा ऑफलाइन हाइना अनि थोकना कोई कैटेगरी अनि थोकना येंगबा याय अन ऑनलाइन सी कमाइ तौगेदा अखोगी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल और इसम समना nvsp.in हाइबा अखोगी वेबसाइट सी मसिदा संगबीरगा अखोगी रजिस्ट्रेशन तौबीरगा तौबीबा याय मसी में लेरे अदुगा voterportal.eci.gov.in हाइबा अखोगी वेबसाइट असिदासु संगबीरगा तौबा याय अदुगा अहुंसुबदा खोगी यामना लाइबा मोंगदा खोगी वोटर हेल्पलाइन ऐप हाइबम खक ले VHA ने साइसु तमो तोरन पन बिखि दुनी वोटर हेल्पलाइन ऐप सी खोगी गूगल प्ले स्टोर रगी चंगबीरगा अदुम डाउनलोड तौबीरगा हाइबा एप्लीकेशन असकी खुथांगदा वोटर चनबा दगी करेक्शन तौबा दगी लथोकनिंगबा लोइना मक्सि मसी तौबा यारे अदुना ऑनलाइन दा मरोइना nvsp.in हाइबदुमा लेरे अदुगा voterportal.eci.gov.in हाइबदुमा लेरे अदुगा वोटर हेल्पलाइन ऐप से मोबाइल ऐप से हजिकान सिदी मोबाइल अखोगी स्मार्ट फोन से लोइ पाइनरबनिना एटलीस्ट युम अमदा मी अमदी दुम स्मार्टफोन पाइरबनिना हाइबा साई VHA और वोटर हेल्पलाइन ऐप से डाउनलोड तौरगा दुम सिनबदुम यारे सिना अखोगी ऑनलाइन की मेकानिज्म दुनी द ऑफलाइन दा हाना गुमना अखोगी मनाक नपद लैबा एगी बूथ की BLO सिदसु ngसाigi form singsi thajan ba yagani aduga ngsaigi khogi ERO haidana ina panjaki ba ERO gi office si basically khoi DC office ta khoi SDO sing khoi phami ba aduga sometimes BDO bi yawi sometimes ADM bi yawi but state government gi officer sing haitare maroin SDO sing si makhoi si ERO oi ayamana aduna SDO gi office ta ERO gi office ta sapiraga form si physically dum submit tawr dum yai ana sini mechanism si form submit taw yes point am khaka da khoi gi online da bung taw targati offline da taw bi mathau tari darkar litre online adu ni me amna confuse online da bung taw offline da bung sagin batum yawi haitare ada online da just taw targati offline mathau tadre adu offline da bung taw tar online mathau tadre ani si mechanism ani si da amana qualified oi re haibtu ne ba then ai kano da Ramananda ki next round da laksage Daulat Khan laksani base sagi कोई नोट तवे अब डेट सिंग है तारे पर्टिकुलर डेट खरा कोई नसे देंगे साइड जनवरी डेट 1 ले रे अप्रैल डेट 1 ले रे जुलाई 1 ले रे अक्टूबर 1 ले रे हाइब क्वालिफाइंग डेट बरी सिदा यारनी हाइब पोरम ले रे देन नवंबर 9 हाइबम सु पनगी है तारे की स्पेशल समरी की मनचा बा है तारे स्वाइदा मयामना ताके तो नरी से करम बा था द करम मनदा एक चलुरगा ऑफिस चलुरगा ए मतम नि हेतोखरे नत्रगा वाली हाइबन सिंग बा वाफम खरा हाइरक पसु तुम पल्ली मसी पाउ फानो वाटपदगिनी हाइजनिंगे मयादा मास ली खंगनबगी दमकता हारिब डेट सिंग तो अमुक अमुक पनमिन से हाबि क्वालिफाइंग डेट एंड देन अखोगी स्पेशल समरी की तोंगा तौर मथौ तो या डेट सिंग तो मयाम दे हेना पाक्सन खंगनबगी दमकता स्पेशल समरी रिवीजन से कोई सही खुदिंग मकी तवे सही खुदिंग की तवे एंड अक्रॉस द इंडिया तवे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना डेट से फिक्स तोरागा अखोगी ऑल ओवर इंडिया तो से सब माने तो स्टेट था
November tang mapan dagi na khoi December tang nipan phau torani aduga November tang mapan da it starts with publication of draft electoral roll khoi draft electoral roll han le ramido adu draft hoina phonga adu da claims and objections to ba habane ba draft electoral roll da ai yaho da ba yarok da taragadi na tagana ai yarok so kari kumba ran ba yarom agadi chum thok ba habane ba now sigi pochi ngasai 1/1/2023 da sahi tara nipan Surab Mioshing Damakani, Adagi Konang Sai Hariba Kugi for qualifying dates 1/1/2023 later, then 1 April 1st April 2023, then 1st July 2023, then 1st October. Makuishing the so apply to Sanbadi Yaiba. A coin a final electoral roll and a Muka January Tangmanga the Pongadorise. See the Yarakadorisi 1/1/2023 January. See how the Sahitara Nipan Subsino, Makui the electoral roll final roll Lakuna Tangmanga the Pongas the Yara neighbor. Provision Nasagi April 1st April Amadi 1st July Amadi 1st October da Sahitara Nipan Subsing the Makui the high electoral roll Tangmanga January Tangmanga the Fongs the Yaru. Makoina April 1 the Makoi Sahitara Nipan Suragadi high April 1 to the Akoina internally Masi electoral roll that's a neighbor. Yes, Hana Pikipa formatted but in Hana application similarly July 1 the Fava missing the Gisu Hana P application was Piran Kalaseva. Adu application to Matungina July 1 the Koima accept on electoral roll happening in neighbor. Adegi Karida so October 1 the Soka happening in neighbor October 1 the Faragadi. Now Adumina Sinang Sagi special summary revision and Amalayako. Sinata housing apply to Wigini. Sinatragasu Kanakamajita Nanda Horagasu continuous updation and Namasulaiva. Continuous updation saying as I throughout the years. Except when election later Magi period Kara election commission of election commission of India instruction of Hada period restriction like period Kara Aduna Tragedy continuous updation and then Togo the I apply to Aduga Mana Sahi Tara Nipan Parkpa qualifying date to Parkun to the Kuwait of Sanganim Aduga Matangi say object April Natragana July da Sahi Tara Nipan Pariba Mido Magina Muka 2024 की अखोइना 2023 की draft electoral roll form होता है special summary revision की अदु द मागी मम्मी यावर करने में form electoral roll चुम्ना form होता है तो वो माँ कोई की यावर है बिल्कुल अखोइना office की site की तोंगान electoral roll form बाहर बिल्कुल मरक तो form दबनी ना उधर भी वानी बट यावर नहीं माँ कार्ड लगे पे कार्ड के लोग वो तो मियानी अदुना नसागी date मरी तो दा any of the dates man a power to a magi corresponding date to them man is a and pane power of roll towni. I think Sagi date Marie the 1st January, 1st April, 1st July, and 1st October. Scanabasi Yamnangan Haitare Mana Saitara Pasu Taratri Mapan the Saki Haiter Basai Yautana. Yes, the way up a Taba Haitare, Sumkanda Matangi 23 the D. 23 specific Hariba quarter Marisim Amo Targadi Hariba who's a revision electoral roll, electoral summary period si koina thazal horakanda automatically mana mapana sakitara natraga Manipur outside Manipur election is CEO gi office natraga hariba AERO natra DO gi office da masamane sat targa society form dona apply to kan mathanda dum automatically dum yarani habini ramanda basiki kana basi aduma leire atupa kana basing kari kai le government of India gi ECI gi provision da haitare masida voters in the kana hali basing je han hygiene basi nata pa to public ta naha sing da hena kana basi kari kari atai yawi. Okay. Yam Pazay, Haziki, Amodolo Nazame, Siena Marik Chumna Swabigre, Maruina 4 qualifying dates, Hana the Amakatane Mise, Hana Kamaita Romge, the 1st January, the Elizabeth or the Mido Cocktail Salam Duze. Second Agumba, say January Tang, Anita Poe Kalasiv, Mrs. January Tang, Anita Poe Kalasiv, Madis and Mayari Dunib, Mazet Hamapan Idorinib. Aduna January Tang, Anita Gina, say Hamapan Mukimanum, the say July, the August, September, the Popa meetings, I'm the Potas and Mayar Dunib. Makona Idorja Tatarin Pamapan, don't I Dunib. And Hosiki qualifying that Marie Vasina, Manang again, I don't know Tahum Marisim. Aduna Kanda have see Maruna, Maruni young voters never Kanda Duisi. Hoi Maruna, Saitra, Train Panya, Martala Basingse. Masiki steps in a Sigum categories of electors that Yam Kanaba Pidunim. Simalay. Aina Hogi revision the Pong Matung, the Hogi electoral Manipur electoral roll, scenarios Yamtang Haja Hogio. Hosik Lady Bakogi say can see Manipur bottom, Singse Hosik Kogi, Navimagitang Mapan the Pong Kogi roll Sigimatungina Hogi 20,43,156 Haitare, Lag
kunga lising ni puhum do sama ga yang kai taruk lai sise ado masi khoi masida khoi gi alarming of situation hai tare khoi nam concern tok zaber yang khak lai je sei tara ga nipan tara ga mapan gi category sigi group sida khoi gi bota chan ba ya base khoi gi punna lakh amaga lising ni fu muk oi duine 1,40,000 muk oi ga duine however khoi gi electoral roll da hajik lai base only about 40,000 muk tane aduna lakh amamukti bota chan de bota chan de na gap si yam chang lai masi akhoi manipur khaki natte akhoi atop state sing dasu election commission jana phong ba report ki matungina makhoi gi atop state dasu masi yam thue adugo manipur dasu samana hariba situation je thue aduna ne akhoi na ngasai gi electoral literacy club kan hodok pa hore ise aduna hojik si akhoi na akhoi gi focus oi ba akhoi gi target kano group khara akhoi ji khandok pa hore kadai kadai da akhoi si makhoi si kadai da thi si ge akhoi belo sing na su field chatna yum imdong kuting chatna thidana khotana channa kan hona je adubu akhoi na phangi ba phangningi ba pandam du di akhoi yom ngamde aduna asi akhoi si common kano ne common knowledge ni sei tara ni pan tara mapan mi mana sei tara tigi tara pan sura pai si maruina haiba miu asi under graduation tauba stage oi duine ba basically ain haijaning si haiba miu sing se kadai de legi har kan da khoi na thirok pa kan college de lei like tami ba college khogi like tami bo ergadi college oi duni do ayam mana hojik like tamba oi bani na aduna college da loina lei ba ngak tani aduna sei trying pan gi category je trampan gi category si khoina masi college da lei haidana masi khanga kanda masi akhoi electoral literacy club hadana ngasi hauto khoina ngasi program ama tawzaki baduda khogi college gi principal sing natraga principal duna nominate taw nodal officers sing college gi laiba authority sing khoi loina mag invite taw jai ngasi se aduna manipur gi laiba college myam si loina la kanda khoina workshop ong kak pijai ngasi pijari se aduna akhoi hausi kamai tawni har kanda khoi gi under the initiative of khoi CEO gi makhada khoi ERO sing se khoi gi ngasai hajagi electoral registration officer sing si makhoi ga college induga coordination tawrani ba sikse regular meeting tawrani aduga college da emission tawba lakpa miyu sing si record che khoi loina maintain tawrani kana kana voter chali kana kana voter chande karamba kendra da chali karamba kendra chandi sigi record sing si tha khoi gi quarter khuding gi haitare masi khoi da monitor tawne aduna since kano si admission tawba haiba simaktabu marksheet yawrani magi certificate yawrani adrobat compulsory yawrani ba aduna masidagi akoina kana base koi soidana koi phangane khali aduga sei tara ni pan tara mapan gi category da hojik laiba gap achau gap lak amagi gap si hoi lak amamak ngamdraga su at least akoi kharat makhai de koi soidana koi ngamgani haidana achauba koi thajaba ma lai aduna masi ngamina si masigi koi maruna four qualifying dates ka lakri du masina soidana koi categories of electors 1 lakh ki gap laiba haiba electors in the achau kana ba ma soidana oine na ai sain thamjani okay Manipur gi oina 1.4 adi lakh amal sing ni phumo lap tawri hai tare sahi kudingi samaina voter sanbe yara basing chi salhauda basing hai sahi 33 ni pani matam sidang sagi qualifying day se am khadang oira manin da yau pati yauraga voter elaga kanunda khogi kanunda yahuda bai de voter list yahuda ba voter samna ajeni sida khogi saisi akoina voter chan moi ji voter kan gan chan ge da sahi kun matung da loi challe yes ayam na khoi su yeng jaba kan da observation to kan da kun gi matung kan ma thai kun thoi why not say try pan chandri kai gino trampan chandri kai gino se aduna sigi area se da koi sigi qualifying date mari lakpa adigi college ga koi ga type tong narakpa achau step amani ai thamni yes aho basing du khang padi hai tare ne sai kun ma thoi tara ni pan sang ga tu kun ma thoi sam da mangsa ba mayam nei re mangsa basing du menkhana bi da makta especially adi policy je sepa kanda karai da leitha hori leithari basing karai da chikhat ya ga hai da di education gi oina achau ba kano ori ba hai tare education college sing da loi leibani na dai da mathanda adum qualifying day to qualify warni hamne adubu swaida thangni wafam di sagi emission tawdore aduga CEO gi site gi haida ECI gi data CEO gi site gi lokha ga data jingi khong ga dore khongor batang da karamaina type tawgani makhoi pikala ko data se automatically dum sangana daga voter masana do apply tawba masangbra adu adai di college da hojigi club sina karai bag daite pu ngani si kaung kano si voter chan ba haiba simutu form of the men doi form di compulsory men da ya de form 6 ni men la ka doi se ana form 6 singa sai na haja gi bduni online ta tawge habra offline ta tawge habra offline da warga di ekhoi na form ji ekhoi marang kai na khoi college sing da yahol lani aduga sagi electoral literacy club tagi nodal officer du na sagi magi lariba satra satra sing du kana kana chali san di do ni chandaba sing du form pirani form melani aduga form du ERO office ta tingalani sima
online da tawge haragana ngasagi akhoi ERO nasu training period ni ngasagi nodal officer du da aduga nodal officer du khatana te club ki leriba members sing du training workshop na singba period ni online da si tawga si tawba ya habna sing like NVSP voter portal voter helpline si mayam sing si akhoi training period ani adudi masa na mobile da apply tawba yar ani aduna sigumba mechanism gi na koina kana device of the research to ana hiram da haitare akhoi gi participation democracy sida participate tawna ba hena lai mong da electoral literacy aduga masida koi democracy sat pale ba mo ina haitare sai tarani pan suba mioina election thada ba yabagi qualifying norm si leiba adu sai tarani pan helaka da sai amani mangje bagi posi mangda da bagi dam da paikhalak pa government ki policy ni haibtare adu policy sida mayam na hen khangna bagi dam ta harba program is sponsored chief electoral officer Manipur government of Manipur site ki sponsor torga mayam da hen khangna mi pandam da paikhat jabani electoral literacy and participation haibse matang ta tem break lo jage break bang da ko yam thon jarake pe ni suming ta ton lebio. Welcome you all to Inaku School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Presto personalized wonders Imphal da nauna hangdok jare hairiba sida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangdigani ngasi maglangsing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Thong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Each moment pains, memories forever. It is a collection of such memories that write the story of life. Hatil, live and relive. The State Institute of Hotel Management Manipur. State Institute of Hotel Management Manipur na Ranamundri University ki makhada Hotel and Hospitality Administration ki course khara offer tauzari madudi 5 bachelor's degree 2 master's degree amadi 3 diploma program ni diploma in aviation hospitality and tourism ki registration hauzare hairiba course a C duration 12 months ni interested oiba candidate na ngasimak sign up tawbina ba khanganjari last date of registration na 30 November ni akopa marol gi damak phone number 8110787551 da contact tawbirak pa yaragani. break ki matang mayam mabuk na taram noksari voter sing da haitare electoral literacy and participation maruai na sahi tarani pan sudri pa sahi tarani pan surugado ba mayam da hariba election democracy ge so ba sana patham ori ba adu democracy da yam maruai ba ki point mo ri ba koi election vote hada ba sida vote hada ga do sing siki maruai pandam sahi tarani pan mayam na koi guest na so habiri tuni sahi tarani pan da voter sanga da base tarani pan hen to khan sahi kun kuma thoi sur kan san marina sahi ama ni ki mangze badu lai ho basina maram bora kan da Manipur koina mi lak amaga lising ni pu naha lak amaga lising ni pu put chitha hore chithari basing manung da lising ni pu mukti yaro ka su lak ama mukti chitha ho ba masi mayam ne cover tau ba karmaina karam angle da tauba ya gadage Manipur khata natana India gi atop atop state sing da hairi pa policy si loina mak sana bani do especially Manipur gi oina sigumba mi lak ama muk chithari basing sida Lokhat pa yana ba electoral college da mingchan ba yana ba electoral literacy hena pasna khana na bagi tamta hai program ta tamle na breaking to chei yoda tamta hum sake misit ma yana sai election vote election voter san le na yam sam ba voter san le ta ki vote hada ba yare ha si ma adum khangari adu si na da ba egal khada da voter san ba siki yatin chai tara ne pan su ba siki mai mongon da kana ba hai ba voter ai card ma phangani then hojiki I card amadi voter ID card aduga loina na Aadhaar link to wiki sanabi masu thongne ya no bada haitare sigumba la kosida hoyi mayam na panari sing si amana hoyi hojiksi thakos solution an office ta yaro na di us habi ki office sing ta satabi da na BLO na da bida
hai bi sing sida Aadhaar link to gana sing ko pa adagi si da vote 18 years ek su ga man voter election ba lakpaga to bu ya ba sing hai tare masi dum sai online ni ko tha dum ya ra bra ya easily to bu ya ba sing je dum masi dum satha ba ya ra hai ba wang duni aduga amana sida marak sida ko gi 18 years si nataga vote ki sai 17 years attend tawre qualifying date da so ni ya ra gani ai card se hana phang ba ya bra 18 years ma enroll di 17 years above halbe koni 18 years sanga do hamni ada ida ai ka voter ai card phang ba ya bra ba wang si hangi kamai ko biling kamai thabiling si gi larger scope hai tare do thambi da okay Aadhaar linkage dahan haijage ahan beso question dugi Aadhaar linkage Aadhaar link khoi ngasai voter helpline app ta dum tawbi isana dum isagi yumdagi dum phammaga dum tawbi irai laina adu natre khoi form 6b na ama BLO dagi collect tawga BLO da du khoi fill up tora thazal laga adum Aadhaar linkage tawnari hojik adu isana dum yam laina dum tawbi Aadhaar linkage then number 2 ngasai voter chandriba but apply di tawraba sahi 13 helaba aduga khoi 19 di sudriba enroll tawdriba adugumbo prospective voters singdo makhoi de epic card phangba yabra hanna haibani madumati yade hanna enroll tawba ma changi enroll tawraga yawba ma changi epic card issue tawna bagi damakta and epic card sidi only after magi electoral roll ma sahi 19 sure haraga akoina electoral roll da hablaba matung da tani akhoi epic card phangadori si kanna ba haibabu akhoi ngasi gi akhoi function da so akhoi sir CEO na so panbi ki hojik akhoi citizen adi mapandagi immigration illegal immigrant kari kari ma haina ba akhoi issue ni sengna harabda ma leiri sida voter khuding mak akhoi gi citizen oirangmani habadi that's again questionable but akhoi gi instruction sida hairisi voter ama oinabagi damakta Indian citizen oigidamni habni adu itardi amarom voter card se Indian citizen natradi voter card pai biya electoral roll da Indian citizen natradi voters an biya exclusive right of Indian citizens neba akhoi electoral roll da mingchan ba habis adu itardi ngasai gi ai India masani habadumati clearly established tawredna karigumba akhoi gi voter chanba matam da khoina magi criteria du yawrabani na but somehow fake saba khotpa yawram bai ko adu fake saragana voter khudimaki loina ngasai gi citizen ni habadudi ngasai fake tu yawrga de dudi oitidna aduna maduki kanabadu say for example ngasai gi instruction dudi am clearly yawrabani na Indian citizen nama widragadi voter oibe yati aduna ngasai seng ke dorok sing dudi khoi election commission of India gi makhada phajana khoi magi enroll tawri sing dudi citizen ni habadudi magi proof of citizenship ki atopa khoi da document leiti sina proof oibe ya adugu document amani hajini okay Ramanda masida khoi gi hujik lai ba existing policy si yamna hara dagi di change toro dum update toro lai hai tare law and order gi film yeng ka da masina karai bokta Manipur law and order karai bokti masi kana ba pinen khali masi target yang terkesu special yang matan law and order da kayak kana gani khali masi toro pasina hai tare okay hoi law and order sina tongan ba state ki subject amu oigre but adu orga so yes tawya ba dum leigri khale before that kanom katang ai khoi hojik lagi ba khoi Aadhaar khomgat pagi scenario je ai si ma hana thamjage because this is important oil si gi platform si dati Aadhaar khoi gi voter sing dagi lokhat laga khoi gi voter ID ga haitare masi link tawbagi step si masi khoi gi civil society organizations adagi tongan stakeholders yang pamba step ama khakni hande yona discussion TV discussion bu or any other national gi khoi gi conference ta debate ta kai da voice nu mayam phongtong nagra wa pham ne masi khoi gi election commission of India na 2015 da khoi gi program ma hogdu e national electoral purification program nar pap haitana 2015 dagi hongna akoina voters sing dagi Aadhaar khom hokhi yam khoma ba matung da khoi gi kano se supreme court ki khoi gi direction amagi matungina haiba exercise si lep khrep adubu madugi makha tar ko oina khoi gi 2000 khoi gi 22 hanaki sahi asida khoi gi kano si supreme court ki magi kano si kitang kano tawrakan da khoi gi election commission jida khoi gi ERO sing haitare magi electoral roll seme bi ERO sing si empowered tawre authority ngak pire ba mangonda kamain tawgi har kan da khoi gi ERO sing china voter sing dagi Aadhaar khomba yabagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯔꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯦꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯁ ꯔꯨꯜꯁ 1960 ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯗꯨ ꯄꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯒꯁꯀꯤ ꯗꯦꯠ 1ꯁꯦ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯒꯁꯀꯤ ꯗꯦꯠ 1ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯙꯥꯔ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ aduna hojik manipur gi su chap mani akhoi gi august ki date 1 dagi akhoi hariba exercise ase koi houzai hojik august september october tha ahum khare helak pa haitare tha ahum makhai mu ora pasidai sta akhoi gi manipur gi oina akhoi gi aadhar collection se akhoi 76% yaure aduna 76 se akhoi saruk mari thokpagi ahum changni aduna voter akhoi gi lak kun muk leibagi manung da lak trang adi akhoi voter id akhoi gi mogi aadhar je khongat le pire asana voluntary ni ko se masi voluntary ni aadhar je voluntary oi aduna masi achok achievement amdi oi akhoi gi in a state like manipur akhoi manipur gumba state sidadi masi achok achievement amne district wise ki figure da koni yeng bakanda imphal east se akhoi 83% je high voter sing si kano link tawre imphal west 84% yamna nungai bam khak bisnupur 94% bisnupur gi voter 94% de voter ID ga aadhar ga link tawre remaining si tawde have nate ko masida mi legi da yawi hongi basu dum yawi aduna almost 100% reach tawre ire bisnupur se adagi thawal su again 90% chaukraba khoi district mi thawal si su ma in terms of electors masing gi ngapakanda thawal du 90% ne adagi jiribam ji su khoi ne ta thajadana 89% almost 90% ne khoi gi voter ID ga khoi gi kano si ga aadhar ga link tawri si Chandel 60% Ukrul 66% Senapati 41% Senapati is the lowest in Manipur Tamilong 57% and Churachandpur 60% hariba kano sing si voter sing si na khoi aadhar ji period hai tare aduna Manipur gi overall kano si average kano si 76% ne si akhoi gi top state sing ga yengna badadi Manipur se one of the top kano ne lai se 1 to 5 da khoi Manipur jam chal lagadum chatle adubu khoi gi states like Madhya Pradesh kumba asugum state di moisu yam 80% ga yobu yawre ana sini akhoi Manipur gi hojik laiba adai da akhoi gi mayam da yeng si akhoi aadhar si madum compulsory si du mayam aadhar pai da thabam ta taw ya de bank account ha ga aadhar darkar lai ne just akhoi gi epic electoral photo identity card si pawba aadhar na he na maru oina maru document na moina hojik sinare haiba tare elect bank to su bank ki account am hang ya haita su epic ki mahutta aadhar to ne na maru oi if you yaudra so koi KYC to de aadhar taw ya bu law and order haise badi sai kapna banata ga du mafam na sa ti ILP channa ba state na mapali mitu mian sa haijal ko mian fake aadhar mayam si fake aadhar mayam law ba di pha ba punu yam fake aadhar sara me hybrid sing bi mafam solo parina aadhar tu ga voter identity card tu ga link to ga di adai Manipur ki situation se he kana mane ma yam kana gani masina maram orga khoi duplicate entries hai tare electoral roll da so koina khoi gi electoral 100% pure oi de khoi so hai de sai khuding gi khoi gi kano si form si nong na thasal pa kan da ma gi repeated entries duplicate entries adum heta thok le adi kana guma mi ma yum hong ba kan da kendra ma da gi kendra ma da hong ba kan da su asong gi do kak ta bi da sma kan he kapsan ba gumba masi intentionally tawot ni khangde tawdab ni khangde sometimes masi jo thok tab na te adubu khoi purification gi exercise is continuously dum chathari ne ba khoi masi dum chathar ga lai kano adubu hujiki da voter identity card ala aadhar si 100% to ya na message kamai bi yes masi kaino ne maroina sida khoi na 76% yau khrise akhoi gi achawa achievement akhoi gi achawa thaba ma khakti akhoi gi kanana tawge akhoi BLO na tawe khoi Manipur gi laiba BLO khoi gi si level officer sing sina maroina house to house chatla kan imthong khuding chatla kan da sigi figure si yaura ineba khoi gi 76% haidi around 15 lakh electors sigi manung da more than 13 lakhs de BLO na khomgat leba atai jina kamai tawge har kan ngasai online da taw yai hadina ta modor na so habi khiba form 6b je online da su yai ngasai gi voter helpline app adagi nvsp.in aduda mi masajina ai sajina sangjara kanda agi aadhar dune agi voter id dune ani si data ji enter tor kanda yam laina to yai ba aduna masa na tawjaba si su more than 1 lakh hina tawwe masi akhoi yam nuai bam khakni akhoi na tawjagi ba akhoi gi campaign akhoi gi sweep campaign hai tare akhoi advertisement mayam dugi kana ba su akhoi du phangjai voter jing jida masa na sangjara ga online je sangjara ga masa na tawjar pa kai je akhoi su yam nuai jai ba aduna akhoi gi hojik 76% lagi ba se akhoi
100% yauba ngamnaba honabada akhoi maruina akhoi voters sing na yamna akhoi voluntarily hai tare thawai yauna akhoi tawbirakpase akhoi yam haraujai aduga lemholiba voters sing nasu isa isa na yana yaringe isa isa gi mobile da natraga maranakpa biro da form 6b da pisan bire haraga masi 100% yauna honamina si masi tawba matamda akhoi gi Manipur da duplicate entries fake entries mayam akhoi identify tawbu ngamgani aduga yamna verified oiba akhoi aranba yaudaba electoral roll hek or matamda akhoi vote tawbasi yamna free and fair oba moongda tawbu ngamakadoini haidana ai mai thamningi arona sagi app simak kana tawdraga su mana paidraga su faina ko belo da sangba bathau tare belo da intas office da hagalaga ero na da dio office da chatraga su saro matam sangba yai bara sangba yai madu loima kalaga di belo gi kuthang da sangaga su yamna line sang entry tawba yare habini ai Daulat Laksaning basi sagi Ramananda su pandikhipa duplicate entries hai bodam lakni na voter masing hekat pasi atopa district khara dasu pam da lan na changkhan ba mayam yaure ngasagi voluntarily kakka da su kahog da ba the official na phaba ngam da na haidi double entry guma to bosi phaba ngam da na voter masing chi tonga ba district ta tonga ba constitution da henkal ga yawe hai tare aduga in the case koi mi bana kendra ani da voter san bagu masi dum thoi hai tare masi u baji kak pa yar na bana tra masi ki app na tra baji so yar gu bana to yar masi karamaina khatuk pa yai masi ki khatuk tra ga masi kari kan di phangai oi masi sumai to we akoi gi continuous process ni si su sing harabda makhan ani thok pe isana voluntarily kak pa gi process ama aduna ngasai gi mafam ani da kendra ma da yom palen khalasi to hana gi kendra du su dum yaure palagli ba mafam du su dum hapsan ba aduga adumaini yaw su dum thuing sai pan bikre ramandan su ko ada masana ai hana gi kendra du da ai smain tu ni yom honge ai sidal leitre na to ga form 7 na nama menslaga thazan miradi yam lai adada amuka form 7 si masana thazal lamagadi yam lai re du na tabada atopa hojikti politically highly motivated oiba sections natraga mi su tholopani na mi na ema leitram ni ma si gram na form 7 se point men jalaga thazan basu adugi akiba su muk leibani na adugi danger su leibani na akoi gi electoral registration officer sing di ma di due diligence sama yamna section inquiry to bom sang yeba di mi ma form se mi se kakthap piyo na objector amana say for example aina mi ma kakthap piyo na mas leitre na traga sigre na electoral roll yauri si aina apply to biya to butabu aina ishagi ka o haiba natab ni mi gi ni ka o hai se leitaba aseng gi leitaba oram basu yai to butabu yaro dunadi sa electoral registration officer se nadi aina thariba kari si chumra na taga chumdabra haiba se inquiry um sangi ba fail inquiry ma adu inquiry to establish notice serve to bom sangi ba objector to dasu adigi objected to dasu means ka u hariba mi to dasu kari maram gi no ma somai to den la haiba se aduna mi dun ai sidal leitre to ko hongre aduna kapka de shukai dre haiba ko to BLO du gi concern BLO du gi inquiry me yaorga adum ka thap pe sini procedure si sengna kapka gi damak adagi election me ya daga di ko gi sumo to election ga se suya ya di election me maram di political parties in yamna complain do ko ne spesi maram di political party amana kakna bagi thajan ba amana khoi gi mi sing si without any reason mi masa sidal lai ribo moi do kakhat pir karimta mi masa mayum hongi sunate aduga electoral board de gi supporters sing kak record trena adu complain han am lai re aduna kakko matamda khoi due diligence pa yaro adu dum tawi sengna han the proper procedure am follow tawi aduga kai adu nataba se adum yauraga leiraba adum khangaba si sing si BLO ga akogi karina yaro na inquiry ma toraga BLO gi through da do certain toraga chumina ta chumde have the certain toraga adumai toraga kusu yaw then akogi photo similar entry demographically similar entry TSCs PSCs and adagi duplicate entries repeated epics and sugi mayam sing si su akogi Election Commission of India ki site ki mokoi na ya bam piraga si se dum sei guding dum generate tawe si adum continuous process ni ngasi suppose mangal le reng khalasi hayeng so ama jong thorok ya ba maram ji si ki pochi habak paga degi ngasai gi electoral roll si changi si su enrollment process su continuous oi bani na khoi gi high riba duplicate entry changi si su continuous oi re ana si dum pop up tori aduga khoi de lai ba ngasai gi mi ani photo man reng khalase mafam aduga maming di man nadre maming tongan oire aduga photo man raga masi anirak yaure ba aduga yaure sina AC se thowal da me yaure aduga sida report da me yaure
फोटो दी अमा खतो ओइबा ममिंग न तोंगान तोंगान देन हारिबा पोचे अखोइना मुका उरिपोक की यारो अमदी थवाल की यारो द चे थाइबा हारिबा दिति अनि चम अनि मक्से अदुगा सी नखोइ द लेब्रा उरिपोक द लेबा मीरा नत्रगना थवाल द लेबा मीरा हाइबदि रिपोर्ट खोंगलगा करिगुम्बा उरिपोक द लेइ मासे थवाल द लेत्रे हाइ तारगदी थवाल की यारो दुगा उरिपोक की यारो गा मोइ अखोइ पाउ फाउने दु सिस्टम जुदा दुम थादोक थाजिन यानेबा कोइ ईएमएस कोइ हौजकी electoral अखोइ सिस्टम सिदा यारो नेट सिदा अदुगा रिपोर्ट तो थारक अब मतुंगा थौबाल द लेत्रे मा हारिबा मिसि थौबाल द लेते आदा ले रिपोर्ट द लेनि हारगदि थौबाल द का ओने का खिदोइने सुमाइना ngसागी फोटो सिमिलर एंट्री डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्री मिंग मानबा अदगी फोटो मानबा सी सिंग सिंग साइ इंक्वायरी तौरब मतुंगा लोइने कथली तौ तौ सी मतम संग प्रोसेस नि ngसागी कंटीन्यूअस प्रोसेस नि ना दम ngasi अखोइना लोइने क्लियर तौरगसु हयिंग हेता खरा मुक चोंथोरपा अदु अमुक इंक्वायरी तौबा अमुक ककपा अदु इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस यस सी मतम संग प्रोसेस नि दु तौदबदी यादे तौरगसु clearly पुनमक ना सेंग तौगन मतम मतिंग चोखलपरि ना हाइतारे देन अदुपु मसिते यामना का हेना तौदना बा वखतरा बना प्रगा दोइदा प्यूरिफिकेशन हाइतारे फिल्टर तौबकी सस्टेन द खरे हेना एक्शन लौरिंग बखरे हेना संघन नि बगे पाम बसे तुम एंगल क्या दी फोंदोक रे हाइतारे नियम सुनना असेंग भोट फंगनबगीदम हाइतारे आई रमानंद मुलाक सगे स्वाइदा कोइ ख्वाइ मरु जन साइ सुम ताजबदा हाइतारे कोइ एनरोलमेंट यंग वोटर्स सिंग सिना ख्वाइ हेन मरु ओइ हाइसिमा पोइंट लेजरे असागी एनरोलमेंट की बतांग सी हाना जो दुम पंदीरे पंबसी तोगान बा फैक्टर्स सिंग दा दुम संग बा याइन हाइरे मसिदा कोइ टारगेट तौबि वाफम सु दुम लैरी अदु मसिना सागी दौलत खान साहिबी पता असेंग डेमोक्रेसी असेंग मसागी वाखलोन तू असेंग इलेक्शन की इलेक्टरल वाखल चेनल बगी दमते है वहम थंबीरे दुबु कदाइ फौद मसिगी सोप टारगेट सदाइ द लोइरब्रा तु टारगेट लैरिब्रा हाइबतनि साइ एनरोलमेंट तौबसि मताना साइ अटेंड तौनब होना बदा हाइतारे अदाइ दु खितंग आइना हाइबदा वाट हौ दोरे करे हेना स्कोप तु खरे लार्जर स्कोप थबी ओके हौजिकी कनो से तमा हौजिकी प्यूरिफिकेशन मतंग द यस बिनम तंग लुजौगे सागी प्यूरिफिकेशन तो है इलेक्शन कमीशन की वन ऑफ द कनो ने होगी ऑब्जेक्टिव्स हाइतारे इलेक्टोरल जो प्यूरिफाइड ओइ द यादे सो दैट वी कैन हैव अ फ्री आई मीन फेयर इलेक्शन एथिकल वोटिंग सी मैम सिंग सी तमका अदो रूटीन एक्टिविटी ने प्यूरिफिकेशन तो है से बट इन एडिशन टू द रूटीन एक्टिविटी intensive exercise massive exercise pan India exercise है मरंग मरते हेक तौर 2019 दा कोई electors verification program हाइदना हम खक तौकी लोक सभा election हेक लोइबगा मसिदा कोई मणिपुर दगी 66000 voters का थले fake duplicate bogus voters मैम सिंग सी अचौबा कोई कnom खक प्यूरिफाई तौबगी अचौबा स्टेप अम खने कोई लौजखिबा कमीशन की इंस्ट्रक्शन मखादा अदुगा ममांगी चाही 2021 दसु कोई नसाई पनबिगी फोटो सिमिलर एंट्री हाइबदी फोटो चपमानबा फोटो सब मानब हाइतारे अदुगुम केसेस ता कोइ इंक्वायरी तौरकान दा लिसिंग तरे एना कखी अदमाइन तौदना सिना खोगी तोंगान बा खोगी टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन तौ हरकान तौ एक्सरसाइज सिगी मथकता रूटीन एक्टिविटी दी दम तौरो चथाइ सिमदि दम लेजे हाइतारे सिना इना हमजनिंग बसे अदुगा हौजिकी मरोइना यंग वोटर्स इंग साइ हाइजकिबा गेप चाउ लैरिसे खोगी ला अमा मयानी हजिक वोटर चंदना लैबा एलिजिबिलिटी ओइबा लैरिसे मखोइ सिंगसी खोगी कोइनासु ai हाइजकिबदुनि कॉलेज अखोइ लोइनम टारगेट तौदुनि अदगी इवन यूनिवर्सिटीज अखोइ बन टाइप तौबय खरसु यावै खोइ यूनिवर्सिटी अखोइना ngसिगी खोइ कनो द इनवाइट तौखिदबा अदु अखोइगे लेवल दै तोंगान चे तोंगान सेपरेटली खोइ इजै अदुगा मखोइगी नोडल ऑफिसर सिंगदुगा खोइ मखा ताब वर्क खोइ मखा ताब स्टेप सिंग खोइ लखत मिननबगी खोइ खुंथांग द खोइ लखतपसु खोइ हौजरे सिगी हेंदोक्तना यंग वोटर्स तगी हेंदोक्तना खोना टारगेट तौबा अखोइ कैटेगरीज खरसु लै persons with disabilities persons with disabilities si khoi election commissioners yam lomna lojaba category am khakne akhoi gi manipur gi oina around akhoi 2% of the total voters se 2% of the total voters si hadi la kun ne bi manung da 2% si around maybe kano gum oram bai 50-60,000 oram bai sab saba figure di subject to correction but akhoi gi electoral roll da hojik khoi gi persons with disability challaga laiba se akhoi gi only 14,800 muktane ba aduna mark tawraga laibase hoi challaga leirambadi yai but khogi electoral da marking tawam changiba marking tawri se kari no har kan da hing election tawba kan da khoina makhogi da makta special khoi provisions hai tare kudamoina khogi locomotor disable orga di khon mayum da gi khoina pickup drop na chingba tawbiba gari thaba adagi wheelchair na chingba pibiba adi mit tang bo orga na mangon da khogi braille hai tare braille gi ballot paper na chingba piba khotpa mayam ching yauri ba aduna marking tawba sem darkar laiba
aduna akhoi electoral roll da laiba persons with disability masing se 14800 mutu adu khaktani ba akhoi da marking tawrga laise and handaki revision asida se akhoi yam kana target tawjari akhoi sagi 2% natrasu at least akhoi to the extent possible akhoi effort se pira kan yamna hena tawu ngamna bagi akhoi target sima akhoi thamjari aduga tongan ba Manipur da akhoi functional organ laiba akhoi PWD gi laiba NGO sing CSO sing adike tongan ba club sing akhoi type tawjari sima akhoi target tawjai aduga transgender have category ang phak laise transgender se akhoi Manipur da yes aina tajaba da 2000 plus lain tai masi chapsaba figure khangzade but akhoi association am khakna sum akhoi da thambirak pa data ani 2000 plus lai hai do akhoi gi role da hojik flag tawrga laise just 207 khatani sani khatani yam de just 10% khatani adana masi su akhoi ni hengat na ba kana hona jari tongan ba akhoi sansthan sing akhoi kanna akhoi type tawdana hona jari aduga yamna important oi ba target group am election commission na dak se pi akhoi particularly vulnerable tribal groups haidana akhoi chak yam kanna akhoi chakot bagi mami uba phangdriba all India da mayam su lai tribal groups haitare Manipur da su category am khak yawi akhoi mau da yawi akhoi masing di yam jadraga su makhoi sing si akhoi particularly vulnerable tribal group haidana categorize tawrga lairaba makhoi si 100% enroll tahunna bagi target am khak election commission akhoi ta pire have responsibility se and madus su khoi target group amani haidana akhoi laujai and asiba target group sing je akhoi na tongan haidok charakan da tongan ba strategy akhoi semaga akhoi leire aduna akhoi handaki revisions da akhoi punamak si enroll tawi ba flag tawi ba se akhoi tawdaba yade haba wakhal siga loina akhoi kanna hona jari haidna ai mai thamjagi target groups mayam ama lei mayam si banung da akhoi transgender ki su among yamna maru iba aduga hariba tribal vulnerable tribal groups mau ki site lai basing su target tawri hai aduga PWT adi person with disabilities target tawi adubu andaki anoba mong ma ta andaki 2022 ki election da kon thena jabaji and the trial prisoners phawda vote hada bagi right phangale aduga mayum da salaga yum salaga hana postal ballot sing se yamna phangale masi akhoi anoba electoral norms anoba systematic oi ba haitare mayam de hena participate tawnana bagi khongthang ni sidai hena khongthang mayam paikhali sim manung da hai sahi target group 17 to 19 years marakta lari basing si enroll tawnana basu target tawrai bani adu jambaru ina masai college school college salaga electoral literacy ki matang da adu hariba special summary sida karamaina enroll tawdagi haibasi yaba specially target tawri ai dolatam laksage maru ina hojik si sai da participate tawri si college ki university ki mahirui sing da target tawraga koi sai da hen enroll tawra tawre adubu club sing sutum yaure political parties sing ifibam di kamai tawi tongal multiple political parties sing makoi participation di kamai tawi masai da makoi ki role si kadai fok da hariba election commission of India na natraga CEO office da paikali ba thabak singita makoi role si karamaina participate kamaina puthuk hoye political parties sing akhoi adum regularly time to time akhoi meeting kaujai district level da su DO sing na akhoi district DC sing na akhoi level da su meeting kawi aduga state level da su akhoi CEO office ta akhoi adum time to time akhoi meeting kaujai political party meeting kaujai aduga political party da anything akhoi information lai bukhadima akhoi adum share kaujai number 1 then political parties in the nahanwa akhoi tang mapan da akhoi draft electoral roll form ni biche da akhoi na draft electoral roll si free of cost la adugi soft copy and hard copy political party recognized national and state political parties in the free of cost pj then aduga loina na akhoi na akhoi da so akhoi high special summary revision se da amadi kona akhoi young voters in enroll tawlu mo na bisda akhoi di cooperation akhoi seek tawse akhoi da akhoi cooperate to biona aduga political parties in se da akhoi na request tawsi booth level officer na akhoi polling station khuding maki lairi se si da political recognized political parties in se na BLA na akhoi representative booth level agents na point of view na akhoi na request tawi aduga high river booth level agents se political party recognized political party khuding magna EC khuding maki polling station khuding maki appoint to view na koi recognize to there is a provision for that under Election Commission of India's instruction aduga makoi na hariba BLA sing si polling station khuding maki appoint to biraga asagi BLA sing sina BLO ga khusam naraga asagi chithau ba kana legi haibedo BLO ni even khangdra phauda BLA sing du di makoi political party ki representative hoibani na adagi political party amakha kinati political party atupa political party recognize hoibe sing do adada leiri sing do makoi gi su BLA appoint to so it maji mi amakha kanatre BLA haraga atupa political party
XYZ की अमा यावरनी अतोप XYZ अमा की अमुक यावरनी अदुमाई तो BLA मसिंग political party मसिंग भी की वैना अदुम लेबिये मखोइना मुका ngसाइगी कनागुम मी मना forgery तौरगा कनागुम मी मना fake पान गेहरगसु ngसाइ कथपई खुदों चाप ए असिदि ककदमनी मा अखोइ स्वाइद लेब मी नति हाइबो पोतो अदु जिनाइ नोइबा मया अदु अखोइ मोइद सेक तौजे अदुगा political party सिंग नसु cooperate तवे अदुगा अखोइ BLA सिंग appoint तौबा यावे लोइना मक्तदि तौदबसु यावे अदुबो अखोइ हन्ना मैक्सिमम तौरे हाबा तवे अखोइ गी हन्ना हन्ना CEO नसु सर CEO नसु political party दा अखोइ हारिबा मीटिंग दि याम कन्ना अपील तौजे नोइगी BLA सिंग appoint तौबियु अदुगा यामना ट्रांसपेरेंट ओइबा प्यूरिफाइड ओइबा हेल्दी इलेक्टोरल रोल अमा साबदा मतिंग पांबियु हाबसी अखोइना अपील तौजबनी अदु सागी याम BLA मैम में यावरागदी ngसाइ पोतुसु याम ट्रांसपेरेंट ओइ अदु माइना अखोइ पॉलिटिकल पार्टी दसु रीच आउट तौई अदुगा मखोइनसु इन केस इफ अखोइ एनी मखोइगी इशू लेरगसु दे मे ऑलवेज अखोइदा दुम एनी टाइम अखोइ आई को दुम अखोइदसु इशू रेस तौर पे अखोइना दुम एड्रेस तौनबो होनि ओके याम फजबा पॉइंट हाइतारे अखोइ इंटस कोई फिल लेवल दगी ngसाइ BLO सिकी मथंग दा हाइतारे प्रजा मियाम गे हेना कुदों सानबा अचुमरान मैम सी सुम फुक्सनबा दुगा हेना ngसाइ हाइबिदि पॉइंट दा अरान बे यारगस लौथोप यारनबगी अदगी मसिम कथत हापसन बे यारनबगी पॉइंट सी ngसाइ पॉलिटिकल पार्टी सिकी पार्टिसिपेशन यावतादि मो स्पेशली मखोइ पॉलिटिकल पार्टी दी इलेक्शन दा दुम कंपलसरी दुम यावदो लेरबने मखोइगी रोल दो यामना थोगांग दो ये स्टेक होल्डर सौबो मोइबनिना दाइदा रोल दो मथौ ताइ हाइबदे दु BLA हाइना बुथ लेवल एजेंट्सना लेरबनिना अखोइ खंगदबनि मैम खंगदिरा मोइ मसिगी अनौबनि हाइतारे अनौबो ओरमबा याइ अखोइदि अनौबनि खंजेदे हान BLO दगी हेना ताबा कनोसि लैतबरन खले दु BLA हाइबमा अदाइदा इनिशिएट अखोइगी असिस्ट तौननबगी लैरबनिना अदाइदा खर हेना मपुंग फाबा ngसाइ हेल्दी इलेक्टोरल रोल अमु ओइबंग अमने हाबि टारगेट तुदि अखोइ मसु खरसु उ फंगे लोइसलकपसिदा अखोइ कंक्लूजन रिमार्क्स रमानदगी ताजगे अहामा ओपनिंग रिमार्क्स दौलतगी ताजरे कंक्लूजन मा अखोइना हंगबदा चिथौबा हाइबा याबसिंग हाइतारे सिम कंक्लूजन ओइना थंबिरम रमान अयामदि लोइना अखोइ डिस्कस तौरबरन खले पॉइंट अमता सिधाद्रेने लौजै लोइसलकपदा अखोइगी हौजिक अखोइगी स्पेशल समरी रिवीजन की शेड्यूल जी मतंग आई मुकहन आई रिमाइंड तौजरम के अखोइगी इलेक्टोरल से फोंग्रे नवेम्बर की तांग मापनदा अदुगा फॉर्म थाजनबगी अखोइगी पीरियड सी अखोइ डिसेंबर की तांग 9 फावबनी मसिदा हारिबा पीरियड असिदा अखोइगी स्पेशल कैंपेन अखोइ मरिरक तौजगनी स्पेशल कैंपेन दा अखोइगी BLO सिंगसी पोलिंग स्टेशन दा लोइना फमगनी तांग 10 तांग 9 नवेम्बर की तांग 10 ने नवेम्बर की तांग 9 ने सैटरडे संडे हाइबा अनिसदा फमगनी अदुगा डिसेंबर की तांग 3 अमसुंग डिसेंबर की तांग 4 दसु हाइबा कोई BLO सिंगची पोलिंग स्टेशन दा लोइना फमगनी अदुना कना कना गुम सिंगना ERO की ऑफिस ता नत्र BLO की मयुम दा नत्रगा कोई अतोपा कोई ऑनलाइन दा तौबा ngमजदबा हाइजदबा सिंगसु हाइबा पोलिंग स्टेशन स्टडी थोपिरागा फॉर्म थाजनिंग बजिंग थाजन बि हौरो अदुगा कना कना गुम सिंग बोदा चंदबा यावबिरबा मदु कोई फॉर्म 6 थाजन बिरो अदुगा करेक्शन तौनिंगबा चुमथोकनिंगबा लरगदी मदु फॉर्म 8 थाजन बिरो अदुगा लौथोकनिंगबा कथतनिंगबा यावबिरगदी फॉर्म 7 थाजन बिरो अदन डिसेंबर की तांग 9 सि फाव मनुंगदा खोगी वोटर खुदिमकना हारिबा खोगी पीरियड सिगी मनुंगदा मरि लेदबा फॉर्म दु खोई ERO दा ऑनलाइन दा नत्रगा BLO दा पिसन बिनबगी अपील दमा तौजरी थागसरी नसिगी topic electoral literacy and participation hype topic sida specially chief electoral officer ki site sponsor tauba mayam da voter sing da healthy electoral role bagi target ta mayam democracy sat palibari ne badda asing jinai noi ba vote tu lagna bagi dam da thangkil ba khongthang gi saruk amoina special summary revision electoral role 2023 सिगी लापा लिटरेसी पार्टिसिपेट है टॉपिक एस दौलत खान जॉइंट CEO अमदी रामानंद नोंगमेकापम जॉइंट CEO यावबीदुना ngasi टॉपिक मौम फाम बिबगीदमकता मनुहुनि माइखेदि थाब फोंदोसरी लोइना ngasi मनुहुनि थरबसी मातांग से तेंजरे मया फोन फरोय बोइना खुरुमजरी।